musidal min calmini on min jarni on min jetti on kadi min mbi assalamu almasiha aleykum wa salam almasiha lana jami'an jam jomiraɗo wodani on e kadi jam jomiraɗo wonani en fof min gartani on ɗo kadi hande ha joni jokkitgol jangre nde gandanɗa hoorema ko non gonɗoɗen e mum e ɗe balɗe fof o vidéo mo mbattiɗiɗen laar walla nde o qissa mo mbattiɗiɗen heɗa ɗum woni ha joni e jamanu nde Iisaa almasihu ñawdi on debbo mo gandanɗa hoorema mo wonduno e tampere molanade e rafi molanaɗo rafi mo gandanɗa hoorema taw fof na ɗum añi fof na ɗum ñeddini fof na ɗum elɗini saabu mo wonduno e rafi cellal ko yata e duuɓi 1 kono hande mi yiɗat yo en dar ko gandanɗa hoorema ɗum woni qissa goɗɗo o tarika noon mbo woni ha joni bindiɗo e nder injila Markus ko ɗon gonɗen wonde darde e nder jangre men hande ɗo noon Iisaa almasihu woni mo gandanɗa hoorema o taw woodi dinayankejo goto walla almamejo goto mbiɗenen o Jayros mo gandanɗa hoorema ɓiyum debbo tolninoɗo e duuɓi 12 wona suka ha kono ha joni ko boomel pewnigel e songade e ko way noon o ɓiɗɗo mum noon taw mo woni o Jayros mo woni ardiɗo juulirde molanade ko wiyete ko synagogue taw ko almami mo dañi talibaɓe mo dañi ɓe o janginta ko almami nantuɗo inde ko mawɗo kellifaɗo ɗo ari ɗo Iisaa almasihu wonɗo ɗo o wi ɗum an karamako an jangguinowo an ceerno mino ari yeeso ma gellaminoma tori yaha ar jaha gallam ɓiyam debbo mo leeli mbo fawa mbo hakkunde mayde e wurde min galatani hande kadi tamaw e tamƴinare wondenoma o daɗat e ngal pawgal kono mino ɓuri andude wondenoma sa ari a fawi jungo ma e dow mum o wonat ko selli ko noon Iisaa almasihu jaɓi immi yaadi e Jayros on almami molanaɗo e kadi talibaɓe mum e talibaɓe Iisaa ɓe wonduno ɓe pokkiti yahgol e nder ko ɓe jahata ko yahgol to galle Jayros wawgol du'anade ngel cukalel walla Iisaa fawa jungo mum e ngel cukalel tippuɗe e hoolare ko Jayros dañi ko noon ɓe kawri ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko ɗum woni liggotonoɓe ɗo galle Jayros ɗum woni talibaɓe mum woɓɓe taw ɓe ngara sukkitgol ɗum wigol ɗum jarani ko tampinɗa o ɓe ngari ɓe mbi Jayros on dina yankejo on almami ɓe mbi ɗum almami jarani ko tampinɗa o ceerno o ɓiɗɗo ma debbo mbo ɗaɓɓanta ballal o ɓuuɓi joni o maayi o sankima hanti Jayros ɓernde mum woni ko hecciɗi ɗum woni ko tampini ɗum ɓe mbi jarani ko tampinɗa o kono Iisaa almasihu wi ɗum wota hul an Jayros an o almami kono heɓ pellital heɓ gomɗinal e ɓernde ma ɓe continue Iisaa almasihu ɓe jaha ko noon Iisaa almasihu ƴettiri sahabaɓe mum nayo ɓe jaadi e mum kamɓe Jayros ɓe arnoɓe immorɓe galle mum nde ɓe jotti e nder galle he ɓe tawi galle mo heewi tep yimɓe mo kala mo luuka ɓe tallo e lesdi mo kala mo hollira mettede ɓe gandi sankare si waɗi na luuke yimɓe ɓe ngulla ko waɗi ko e nder galle saabu no yurmini suka debbo pewdeɗo e duuɓi 12 lelade maaya na woni ko gandanɗa hoore mako ko yurmini ko noon Iisaa almasihu haalirani jama gonɗoɗo ɗon yimɓe gonɗoɓe ɗon o wiɓe wota ngulle o suka debbo o maayani ko ɗaniɗo ɗum woni ko gandanɗa hoorema in jalni e nder ɓerɗe mumen in jalni e mumen na sunu na woodi kono ha joni o ko haalata ko tawi yimɓeɓe gumani in wonani ɗumɓe ko gandanɗa hoorema ko jalni o maayi minen ɗo jooɗi minen gandi maayino ha fortama suddama ha paari joni ko ƴettugol wattoya rek heddi an gara ɗo wiya o maayani ko ɗani ɗum no jalni sa ko noon Iisaa almasihu ƴettiri sahabaɓe mum ɓe e yuman suka debbo e bamum ɓe jahi to suka debbo o fure o lelano to nde ɓe jotti ɓe tawi fure mo lela ha moƴƴi Iisaa almasihu ko noon murtiri yeeso ngo o wi talita kum ɗum nafiri an suka debbo immo ko noon nde ngol konngol naati e on fure ko noon fure o woni ko immi o jooɗi Iisaa almasihu wi ƴette okkon ɗum ko ñaami ɓe ƴetti ɓe okki ɗum ko ñaami o ñaami ko noon woni Iisaa almasihu imminiri o suka debbo dañnoɗo duuɓi 12 cankinoɗo o maayi ko noon o imminiri ɗum e maayde o artiri ɗum e gurdam
te ɗum wona tarika goto bindiɗo e injil na wodi tarikaji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema mbaɗiniɗo Iisaa almasihu immini mayɓe. Na wodi tarikaji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema ɗo Iisaa almasihu o tagi fondu, o ƴetti loopal, o tagi ko wayno fondu, o wutti in heɓi wurde, in woni ko diwi in yahi. Ɗum sondu no diwi ndu yahi. O tarika mo janguɗen ɗo hande ko hokko woni komo janginma, ko hokko woni ko pamɗa e o tarika. Mi yiɗa ya yeddumo ren mbiya hay goto ala doole immingol goɗɗo e mayde si wona Allah. Na wawi, ko Allah rek wawi in waɗ, embo Allah wonti rek wawi in waɗ, walla ko Allah rek wawi in waɗ. Kono min yiɗi ya jooɗo deƴƴinoɗa, ya jooɗo miijitoɗa, lamdoɗa hoorema homo woni o Iisaa, homo wondo o Iisaa nde o wuuri e hoore lesdi, homo woni o Iisaa hande omo naneten geɗe mum. Sabu ko yiɗi on jangin en ndiyat Jayros o wonino mo gandanɗa hoorema kam taw mo dañi hoolare, mo dañi gomɗinal, mo dañi iman e o Iisaa almasihu. O wi ɗum mino felliti sa ari a fawi jungo ma ɓiyam debbo pawaɗo o sellat. So ɗum na woni ko gandanɗa hoorema na hitti ko poɗɗen jangu hande e nder gurdam men, yo en gon ɓe gandanɗa hoorema ta en dañi iman, en dañi gomɗinal e ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni ko naneten ko. En jiiɓe ɓe gandanɗa hoorema kamɓe gondo e nder galle he, ɓe gulla ɓe ɗumanen ɓayri ɓe nani ko Iisaa haali ko ɗum woni ko jalniɓe ɗum nafiri, kamen ɓe gumani ɓe o woni hombo mayino ha pari ngaraɗo haala haalaji goɗɗi. Kono wuddu jangre men nde ko geɗe ɗiɗi, ɗum woni dañgol gomɗinal no Jayros on almamijo danirno gomɗinal yidde Iisaa almasihu yahto galle mum to faɓa jungo mum o ɓiyumum debbo ta on o sella e pawgal ko leeli ko ta o mayani. ɗimmum ɗum en ji'i wondenoma Iisaa de taw mbo dañi doole, mbo dañi konngol hay e mayde. Si ha wiyama fure lelima, Iisaa almasihu so are mbo wawi fure yo immo o immo. En jangi e qissa o mo qadiɗen jangude, Iisaa taw mbo dañi konngol mum ngol dañi doole e nder ko ganduɗa ɗum woni tagore. O haalani hendu yo deƴƴu, ɗo deƴƴi. O haalani bale ndiyam yo ɗi tenku, ɗi tenki. O yeeyo hawre yo on gorko mo gandanɗa hoorema taw mo wonduno jinnaji, o wi jinnaji ɗi punte, ɗi punti. Hay jinneji tawno nana ko haalata ko. On debbo gondunoɗo e on rafi, ƴiƴam wondo e mum na e mum funta duuɓi 12 nde o memi Iisaa ko noon o selliri. Iisaa wi ɗum kala hande ko humnoma a firtima ha laaɓi tos, yaha e haajuma. E ndiɗo Iisaa almasihu immini o suka debbo mo gandanɗa hoorema mo fewnino duuɓi 12 mbiyano ɗo maayi, walla taw o maayi wona wiyano kono ko maayɗo ko fureleli, ko ɗum wanno fof na jooɗina wulla. Liggotoɓe Jayros kadi mbi ɗum jarani ko tampinɗa ceerno ɓiya debbo o maayi. Ko ɗum woni ko janguɗen nder ɗi tarikaji men 4 ko wawgol faminden Iisaa de kam wondo hombo e on jamanu nde woni hoore lesdi, taw ko holliranno hoko yinno en jangin, hoko yinno en accir hande o hibbitto. Ko ɗum waɗi hande heewɓe na nana Iisaa, heewɓe na janga Iisaa ko annabajo wogano, kono enen ko jangeten e injila Iisaa de taw mbo ɓuri annabajo. Iisaa de taw mbo woni mo gandanɗa hoorema jomiraɗo o nde ari e hoore lesdi, mbo yinno en hollu ko kam woni hombo, mo yinno en hollu ko ruhu laɓɗo o wondo ko woni e mum, ko on woni ko luttata wonde mum kadi. Ko ɗum woni ko jinnomi famnude en, jinnomi janginden hande o subaka. Mino wiya on jarama, on calminama, on jettama kadi ha min gartoyanan ɗo kadi e jamanu goɗɗo goo, e dumunna goɗɗo goo. Kala jogiiɗo ko yiɗi lamdo yo on tigi won na hefti lamdade, on tigi na hefti windande min email, walla na hefti noddude men, walla na hefti waɗande min vocal walla voice message ɗo WhatsApp ha joni mbawen ɓesdude yewtidde. On jarama musidɓe, ha min gartoyano ɗo waktu goo kadi. On jarama e inde Iisaa almasihu. Amen.